Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ade miyadu vila koleja diddu council akuga mi soy kure uni. Vila kolejuge costa didduga hinguma. Ege tereng awanume miwagutu fashion mi gastu kura goaki nursing degree course. Mi course feshigen diumag didduge tawlima lobi kura waragina rayetunna miga lui fasiheka libigen daane. Kon rashuga tibegin mi course forihama kura ami fursat libigen diumaki dari warun nasha dari warun ge beleni verenna libigen daane warabodu hingama jehum ekkamuga anuga bol kurani. Adi ege itura mi didduwa kaariga mihiri rattaka adi mi halifatoluge rattawge rayetunna didduga vila kolejuge costa feshigen diyama rayetunna ves miga lui fasihekan libige daane kan awna mi fursatuga hama faha kolla. Kon Korean wettanu dos eki costa vila koleja diddu council gulige Korea gendane wahaka ves mi fursatuga awndo faha kolla. Awme mi didduga kon vila koleja ekuga mi Korea gendewe costa uga sababu duwanunna waragina fursatake nursing program nunas eki dairan costa hedumuge fursatu hoda ede awme vila koleja ekuga Korean wettanuga masa Korana wahaka ves mi fursatuga faha kollamo awndo waha kor kollani. Warabada Korea ajari duwakan ede. Wassalamu alaikum.